Mom, where are you? Mom مورې where are you ته چیرته یې؟ Hello, Mom. I am worried about you. Where are you? Hello mom سلام مورې I'm worried about you زه ستا باره کې پریشانه یمه. worry ویل کېږي پریشانه کېدل. where are you ته چیرته یې؟ Don't worry about me, sweetie. I am coming home. Don't worry about me sweetie زما باره کې پریشانه کېږه ما سوی خوږې. I'm coming home زه کور ته د روانه یمه. Okay, Mom. I will be waiting for you. Okay mom ټیک ده مورې I will be waiting for you زه به ستا لپاره انتظار کومه. Dad, I am home. Dad, Dad پلاره I'm home زه په کور کې یمه پلاره. Dad, can you hear me? What happened, Dad? Dad پلاره can you hear me آیا ته ما اورې؟ What happened dad څه واقع شول پلاره؟ Oh my God. I have to go to the hospital. Oh my god او زما خدایا I have to go to the hospital زه باید هسپتال ته لاړ شم. Please save my dad. What happened to him? Please save my dad مهرباني وکړه زما پلار وژغوره. What happened to him په هغه باندې څه واقع شول؟ Please be patient. Doctor is examining your dad. Please be patient مهرباني وکړئ د صبر څخه کار واخلئ. Patient ویل کېږي صبر ته. Doctor is examining your dad. ډاکټر ستاسو پلار معاینه کوي. Examining ویل کېږي معاینه کول. Are you okay, my sweetie? I was worried about you. Are you okay my sweetie آیا ته ټیک یې زما خوږې؟ I was worried about you زه ستا باره کې پریشانه ومه. Cora is very arrogant, Mom. She slapped me in front of everyone. Cora is very arrogant mom. Cora چې دا د جینی نوم ده ښه. Cora وایي ډېره کبرجنه ده مور یې. Arrogant ویل کېږي کبرجنې ته. She slapped me in front of everyone. هغې ماته سپېړه راکړه د ټولو په مخ کې. Slap ویل کېږي سپېړه وهل. سپېړه ورکول. She fired me on purpose. She humiliated me. She fired me. هغې زه وباسلمه on purpose په خپله خوښه باندې. یعنې هغه چې کوم مقصد په هغه مقصد باندې زه وباسلم له کار څخه. She humiliated me. هغې زما سپکاوی وکړ. Humiliate ویل کېږي سپکاوی کول. I will not go there again, Mom. I am devastated. I will not go there again, mom. زه به هلته دوباره لاړ نشم مور یې. I am devastated. زه ډېره خفه یم. Devastate ویل کېږي خفه کېدل. I know, my sweetie. I also went there to check on you. I know my sweet زه پوهېږم زما خوږې. I also went there زه هم هلته لاړم. To check on you چې تا مطلب وګورم هلته. I am so sorry, my sweetie. You had to go through this. I am so sorry my sweetie زه ډېره بخښنه غواړم زما خوږې. You had to go through this ته باید له دې څخه تیر شي. مطلب د دې حالاتو څخه. Don't sweat it, Mom. I still have a job at the restaurant. Don't sweat it, mom. پریشانه کېږه مه مور یې. I still have a job. زه تر اوسه پرې وظیفه لرم at the restaurant په هوټل کې. I will get my salary tomorrow. You don't need to worry about anything. I will get my salary tomorrow. زه به خپله تنخواه سبا ته حاصله کړم. You don't need to worry about anything. تا ته ضرورت نشته چې ته پریشانه شې د هر څه باره کې. We have to pay the house rent. I have to pay the utility bill. We have to pay. مونږ باید ادا کړو the house rent د کور کرایه. Rent ویل کېږي کرایه ته. I have to زه باید pay ادا کړم the utility bills زه د ضرورت بیلونه باید زه ادا کړم. ملګرو utility bills ویل کېږي د ضرورت بیلونه لکه مطلب د برق بیل سو د ګیس بیل سو
همداسې نور مهم کوم بیلونه چې کنه هغه لپاره به موږ یوټیلیټي بیلز استعمالو. څه دی؟ I am jobless now. You cannot pay the house rent with your salary. I am jobless now. زه اوس بې وظیفې یم. jobless ویل کېږي بې وظیفې. You cannot pay the house rent. ته نشې کولی چې ادا کړي د کور کرایه with your salary ستا تنخوا څخه. I will manage everything. God will help us. I will manage everything. زه به هر څه manage کم، یعنې هر څه به زه تنظیم کم. God will help us. الله به له موږ سره کومک وکړي. Mom, what happened? Mom, can you hear me? Mom, مورې what happened؟ څه واقع شول؟ Mom, can you hear me؟ مورې آیا ته کولی شې چې ما واورې؟ You will be fine, Mom. I am calling an ambulance. You will be fine, Mom. ته به ټیک شې زما مورې. I am calling an ambulance. زه امبولانس ته زنګ وهم. How is my dad now? What happened to him? How is my dad now? زما پلار اوس څنګه ده؟ What happened to him؟ په هغه باندې څه واقع شول؟ He has not eaten anything since morning. You have to take care of him. He has not eaten anything. هغه هیڅ هم نه دی خوړلی. Since morning له سهار څخه. You have to take care of him. ته باید هغه خیال وساتې. Take care ویل کېږي خیال ساتل. I see now. I will take care of my dad. Is he fine now? I see now. زه اوس پوه شومه. I will take care of my dad. زه به د خپل پلار خیال ساتمه. Is he fine now? آیا هغه اوس ټیک دی؟ Yes. He is fine now. You can take your dad home. Yes, he is fine now. هغه اوس ټیک دی. You can take your dad home. ته کولی شې چې خپل پلار بوځې کور ته. Thank you so much. Help me. Doctor, help me. Help me. کومک وکړه زما. ډاکټره help me. ډاکټر زما کومک وکړه. Calm down. What happened? Calm down. خاموشه شه. What happened؟ څه واقع شول؟ It's an emergency. My mom suddenly passed out. Please check my mom. It's an emergency. دا emergency ده. My mom suddenly passed out. زما مور ناڅاپه ډول سره بېهوشه شوه. suddenly ویل کېږي په ناڅاپه ډول سره او pass out ویل کېږي بېهوشه کېدل. Please check my mom. مهرباني وکړه زما مور وګورئ. Don't worry. I will check your mom right away. Don't worry. پریشانه کېږه ما. I will check your mom right away. زه به ستا مور همدا اوس چک کړم، یعنې وبې ګورم. I am so happy, Dad. The party was amazing. Thanks for the new car as well. I am so happy, Dad. زه ډېر زیاته خوشحاله یم پلاره. The party was amazing. پارټي چې وه ډېر په زړه پورې وه. Thanks for the new car as well. د نیو موټر لپاره هم ډېره زیاته مننه. I will drive my new car tomorrow. I cannot wait. I will drive my new car tomorrow. زه به خپل نوی موټر سبا ته وچلوم. I cannot wait. زه نور انتظار نشم کولی. No. You cannot drive your car. You had a car accident last time. No. You cannot drive your car. نش کولی چې خپل موټر وچلوي. You had a car accident last time. تا تیر وخت د موټر اکسیډنټ کړی و. What do you mean, Dad? I will drive my car. What do you mean, Dad? څه مطلب دی پلاره؟ I will drive my car. زه به خپل موټر چلوم. You are my whole world, sweetie. I am worried about you. You are my whole world, sweetie. ته زما ټوله دنیا یې خوږې. Whole world ویل کېږي ټوله دنیا. I am worried about you. زه ستا باره کې پریشانه یم. I will hire a personal driver for I will hire a personal driver for you. زه به ستا لپاره یو شخصي ډرایور په وظیفه ولګوم. you. Personal driver. Sounds good to me. All right, Dad. I will obey you. Personal driver. شخصي ډرایور. Sounds good to me. دا خو یو ښه خبره ده. یعنی ما ته مطلب زه سره موافق یم.
all right dad بالکل صحیح د پلاره I will obey you زه به ستا امر ومنم obey ویل کیږي منل you.